Ole tunlai Mizoram titi berpakhat ZPM sarkar chet velna le abikin Chief Minister chet velna chuan titi asian pan hle a Mizoram pui abik takin thanai ten politics kan lei ven tlanga sarkar kaldan kan thira tuna sarkar tharpo hiran thazo cha ka tui hal ni pui vote chuan ni awangin an chet velna hi intinai tu le bei sei nei takin ni pui te hian an thlir ni burina hriat tun hmaya sei ho tak pakhat sarkar hmasa atanga an lo buai pui to aizol khopui tot lutuk ti zia onna tur ni bok aizol bypass tunnel le aizol bypass road sian na tur sum sang son chung chang hi nia alo buai pui tu hmasa sarkar kalta le tuna sum pot chuak tu sarkar thar tan po Mizoram pui tan te po tu tan po thil lo mom tak avani em hemi chung chang hi han soi hmasa ila ole kan lo renewal to anga Union Road Transport and Highways Ministry chuan aizol bypass tunnel KM hi le meter zanga asai leiver siam na tur le chumi pan na tur sarang tu Phaibok section KM hi pen pakhata thui avain KM ni pen paruka thui siam na tur puisan ram sangson tarup maya hei hi aizol khopui hmel ti dang lam dor thei tur Mizoram ta na thil pui mo dakani hei leiver hi KM hi pen panga athui twin tip unidirectional aizol bypass tunnel siam na tur le apan na tur KM hi pen pakhat siam nan chiang vebel chasang khaja thum som pathum pen pahi pariat sang son na tur order ti chuani ta ni he na hi KM li pen paruka thui ani dona aizol bypass tunnel project hi pakais number 2 hwaya tho turani dona seituanin meeting motor Mizorama abik takin aizol apung zela tuti lain kong pui a seibel lova aizol khochunga hian kong pui zeibel thayani to lova helai biang zim te a hian kan in sor binga traffic tot lutuka wang hian kan min phunga buai zova kan meeting kho sakna a heng vel vekani ber mai sarkar lo om to ten traffic jam om lo nan an thayang anin ma an la ve thina ma se ti vak ngai na an hrelo kan hrelo tlang ani ber mai malak na mu taka om hlei thei lova vebel chatelin pahos hnoya te parking space kan siama khang te kha aizol traffic tot solve tur hian om za thui tak min nei pui ta chia lo nge traffic jam om lo na khopui ni tur hian akong ala thui viau mai thei chuti lain sarkar hmasa bul lo tran to central ina an nei pui mo em Act East policy an kalpui na hnoya project pakhat KMMTTP hnoya peng pakhat be chan turin Koredain project kong po tur National Highway be chana siam tur he aizol leiver hi Mizo te tan chuan thok hok na tham mani don tia chianga aizol bypass tunnel KM hi pen panga lai leiver tur hian traffic tot lutuk hi engemaw chen min chhok zang khai ngeyarin om he hmalak na hi siam zo ani huna chuan sarang tu Phaibok in kar KM som hi pahnih zetin na ti toi pha dona chuti angani chuan dar kar khat bor vel zetin huzun kong an hai don ti na ni chua chapa aizol bypass road asam chim lama silchar atanga kong thar ron kal National Highway 06 konga India project road pui multi-modal transport route chu akong ati toi sot don bokani Mizoram thunzon tu Kalaban multi-modal transit transport project KMTTP chu Myanmar rama India project pui mo ber ti ila kan soi sualam love chumi pen na chu bypass road wang hian a hnai sot don bokani Mizoram Chief Minister Puraldu Oman January Nilia New Delhi Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ne na meeting an nei tu ka aizol bypass tunnel siam na tur sun cheng vebel chasang khat jathum som pathum pen pahnih pariat sang sona ni hian na son na kong min zo tir nei dona skywalk le roadway ang leka khan
kan chua to lo tura ngai photang kha skywalk we rope way kha soi chuan mizo thalai te hi kan thinarin plat zela tuna hian rope way a kan chuang deuh ve to tura nia skywalk a te chung kwa thian ho tu mai po ko pui bo ruak nin om kalsanin hun om kan hu ve to tura ni ve nen ei ruk meng ho kam rama chang tamai sia ngày tua chiang chuan thim rum thla bo me nia keni ai state te jok sikima te chuan keni nei po an rop oya kan chuang ve del to a kwal jin mi te hip nam mai ba ka ram chung kwal jin local tourist hip tu le sum an lak lu na thata ka sikim chuan an hang hem to me ni keni jong politician ei ruk meng te awangin mi pui kan ruma hatiang ang thil kha chu thleng men to su se sarkar thar hian diklo taka project work khoile contract work ti chung pen chi nan dim don lo ni khan an soya chutiang tur chuan mizo mi pui abik takin mizo thalai te hian bei se na ren kan thlir me ka ni he aizo bypass tunnel siam tur hi ani na ang taka siam ani theinan mizo mi pui ten kan thlir thup don ani heti lai hian aizo bypass road kha han soilang ve zokila hei hi thil thu hun project thu hun anga soi thei ani na chena oma aizo traffic tot lutu kalsana kung hnai jok kalna turania national highway thar NH06 huam chunga om turania NH06 hian mizoram hi bairabi a train a run lutanga kolasip kon pui aizol seling kolkul khozol champhai khuate to zelin indo myanmar ri zo kho thar bulla atop donani he bypass road thian aizol kho chung bitlaya traffic tot em te a chok jang khai he dona kung pui a him zo kanga silchara tanga multimodal transport route in car pona sa takin a kai toy dona he hian motor hmenga bungra phur man le veiwa ban na sa takin a ti hian dor thei don bokani he kung puin a veng khuate a pel tlang tur hi sara nga ron chok chawin chal tlanga bong ko na dur tlang mon na veng zuang tui muthi sesang seling ti te ni dona hei hi aizel kho pulut kherlawa kalna turania kho thlangla tangin kho chaklama kal don taila aizel traffic tot lutuk pal tlang ai lovin aizel helin hai te in kan kal thei don ta ti na ni aizel bypass road tur hi a sei zong kem som thum pali bor vela ni dona kung zau zong hi len hiya mitar som pani a zau forlena mitar som ni poruk pon pathum na ni don boka he bypass kung hi sarang khobula dranga in tan min phai bok bula ato panga bypass kung tlona hian kung peng thuam lian pani le kung peng thuam te pani om tura ro man ni in leido lian som le lei lian vaklo pakhat om tura ro man ani boka he tunnel siam tur twin tube tunnel system mangin kem hi pen panga vel veron dona he aizo lei ver hi IRCSP 90 2019 specification nila siam tura ni dona drilling and blasting anti hanga ver tura ro manani aizo bypass road saranga tangaron kalchau seling lam ron pan zela khan bong kon buyat smar lam khata tangin tuna aizo bypass tunnel hi ver tran tura ro manania hello ver hi zong tu Johnson Garden Mizorama garden lar tak an shred vikaring khami bula khan le ver heran chuakang bypass road hi muthi li kanin turian li kanin seling lama he aizo bypass road hi akal chhodona ni kung pui tha rural tha kan nei chhove ta zela India project ke MTTP tele akai hoi India ina China encounter nana defense road asiam te hian infrastructure na ma son na kan nei pha tam heya infrastructure that chuan industry le agriculture investment lian zo kan nei thei don ti na nia chu chuan hatam taka siam thei dona hatam tak chur theina un bo na na hon ro poi mo berani hei hi ha so na bu pu ber pakhat chu ni ta ni Road Transport and Highways Minister Gadkari chuan chengve be chasim hi semin kong pui project
Marchak Bial, Nagaland, Manipur, Myanmar International Border Nenat Hunzam na Turkong Siam Chukalpui Mekani Thua Soibuka. Minister Chuan Kumsang Hison Palia Road Transport Minister Na Achal Khan National Highway te Seizong Hi Kilometer Zakwa Samrot Parukani Thu Soyin Kumsang Hison Hi Pathuma Kilometer Sang Khadzali Sari Pariata Akai Chauto Ti Soy. Ministry of Road Transport and Highways sa Enkol Huwa Gatkari Chuan Mizoram Ahian KM Jathum Samwa Pangavel Cheng Vebel Chasang Rat Se Lakong Pisiam Mizo Ani To Thua Soy. State Kopi Chula Traffic Port Sutkian Nan Central Chuan Cheng Vebel Chasang Hi Zanga Senin Aizol Bypass Road Siamani Don Ti Soyin. He project hi KM Somthum Pangabor Vela Thui Ni In Nichina Kan Soi Tunnel KM Hi Pon Panga Athui Kha Hemi project a hian siam tel tura ni bokani. December Sang Hi Som Hi Panga Ma Azo Tura Ruwa Man Ni In a Soibok. Revenue Le Forest Department te inkara har satna omo wangin Pornan Silchar Chuvanan Terchu Sarang Kongpui National Highway 306 siam chu ti khotlai ani thua soiboka. Heti la hian video hmasa Best Connection Mizo Politics huanga kan ron tuan tak ang khan Manipur le India Ramri Hung CM Puduan Adawdal Chungchanga Maitei lam chuan matakinan soisel khania. Chief Minister Malak na hi India Dawdal na ti hialin Maitei Paul Khanan pu ani kha. Heti la hian Min Khan Nagaland Deputy CM Chuan Chief Minister Punang Duwa ron ploa. Chief Minister ani Lampuna ron hanin Aizol aron kal. Nagaland Deputy Chief Minister Chuan Mizoram Chief Minister Naram Rihu Adawdal chu athlop ziaron soive thunga. Maitei lamin Ram Rihu an support lain. Nagaland Chuan Ram Rihu hi atop hlenga an Dawdal don thua soi. Kan ni le sa Nagaland khua le tuita chen na in than khat chu an in than khat le lama Myanmar a oma a phen le lam India lama a om chu tiang te chu kan ni le sa te om dan ania. Ram Rihuin an ni le sa a hung na sat dona wangin hei hi atop hlenga an Dawdal tur thu Nagaland Deputy Chief Minister Chuan soive thungani.